Muna pala nga reklamo pagi yang so lelang problema so set apagi bang pat semua ai kan tiang ki sekarang mau wang ki sama saya ko cenila ke kubur kalangan kecil yang mencari saya pergi banyak kubur kalangan kasapun wa wang ketigan kroni sa wilang so makakanat lang korupsi katanan momotso ciak o government mayang pa yang kecil ramut mereka jengkuk kalau bujuk cepat cuman langkan ai sekarang wawan pacang dan toka korupsi yang akan toka dan sa macam program rakayu pangulianti penini o kasamo korupsi dan sa macam itu tahu so korupsi usaha ramut kasamo kupur korus dan sa macam itu tahu bujuk ramut rakayu kau tak kariban pacang juga yang tigan ang sakraman kita pero kayo ng sakraman sa program Pagkaran limpo o ma Ranwat siyo panabahan kapuramoy Pwede karabe Nasan-san Makupkatin luka Bele naman Kit Bele kit man Pohnpei Yaman all kasampal Mikail Loyola Pohnpei Pohnpei Ranwat sepagi lukwat engka uyaman kamarai o emen kit Ranwat ermain sam sepagi bel ngan saraw engka kawai emen kit bel sola en Ranwat meu pele padapele kat pele pan kupuro sul kan Ranwat Aimet mengulian kedis koros, o yagi at sakaratan tetap di mana kau at sol kabo Yesus Kristus. Bagi yang kau menyogai sarau kesedias o kakao. Main court kangen bensulam kan obil baul el mapungkan puede pola o ya sacar sa colombianos se patrón ale tamorpat el compartir kubure sa colombianito Mikail Loyola puede waro yang peren el paradise puede patrón kamelele ya sacar memelarakan Ay sakaratawa pampachem che sakaratakan maniya puegianso. Iwian ni song the late Honorable Senator Loyola, ete Urina Popoy Loyola Martin, e nono ya riyang crowley kayong chikichik na liyoko. Iba bachoan tabi meway kinta eulogy ni bachoan way. Today we gather to honor the life of my beloved uncle, Senator Mikail Loyola. Born on September 22nd, 1961, Uncle Mike's journey was marked by dedication, service, and love. Uncle Mike's passion for learning began at Pohnpei Catholic School and continued through the College of Micronesia and the University of Guam. His education laid the foundation for a distinguished career. Starting at the finance office for the state of Pohnpei, he quickly demonstrated his commitment to public service. As a councilman and then speaker of the Nech district, his leadership and vision shone brightly. His role as sports coordinator for the state of Pohnpei allowed him to inspire young athletes
and foster community spirit. Later, as a senator for the Pohnpei State Legislature, he was known for his integrity and dedication to justice. Beyond his career, Uncle Mike was a devoted family man, survived by his loving wife, Thelma Johnson Loyola, and their children. His generosity and love touched many lives, demonstrating a life of purpose and compassion. Today, we remember the remarkable life he led and cherish the memories he left us. Though he is no longer with us, his spirit will forever remain in our hearts. Rest in peace, the Honorable Senator Mikail Loyola, my uncle, a beloved husband, father, son, brother, uncle to many, and also a great mentor. Your legacy of love and service will continue to inspire us all. Thank you. Kailangan ng kong ang kapiyasi sansan ni oralap puikak ekis kawewa pagi pacuan wai ai pacuan kai cai samun ngai sujenu pacuan masen te pacuan wai ni mochomot ta mes pina kap mano samacang kawo me uya wawan senator Mikail Loyola o kapiyasi kamaobe kacepe o tama on manage wiyata manage on memor ko sampawat so kay mapachayang apaliyata palikan makoneng mapultanan win Pohnpei kay tempin ng winach at Pohnpei pot Pohnpei so kalam ay sukset na sa kumacay program yay kandugayang mapangulian panini o pacuan meron tamang sa ni meron ang sukset Riban ko yung crony sa William kay Mr. Nelson Wilson. Iya, okay bani, bon mula norio, serin serai, tan kuburan sinan ganin. Wisod Katri. All Gabalan. Tanganyan. Walgi. Sumakakalat. Kan makaka. Wawon tokat. Nabi sa wilang. Lepan langar. Jual warak. Upayagi ito batawan ng trekan kaidian ng way ko sa bukan sa mura laban ay kita kuburan ito wow para dir sa mabigat kan matawan kolona Uwiya Sarama. Iparawan siya yuran kaya gani Korea ini kesampan. Soko rakasin kubura itu sangat musik. Poyaki tama sa ay showbiz paralaan. Sa payray pong rantikan train men Pohnpei asyong koros wow ang mimi lalatay ika araman ay sayang labing masan kagalan ibil sangat masinggi soko kaya kikasitian kalap Uri siya kasi naman mo siya nakalantan sayang itawan pun siya pun matay totoo pwede yan siya rasa o panaynay sa kaparapar nga pwede panaynay kalap pa mga
Pueki eu sakas me patrowan, tentang patrowan mesang anila. Dia isu usahawan patok kapal lagi parata. Yakin kau pernah beda ini. Dari aku itu mau ibarat kisah. 1 minute. Kururoi net. The Senator Mikail Loyola. Oi papa doon sayur. Periana no linania. Mas Perian mo naman miya. Oi siyon net. Perian siyon kawat ke. Ripapa doon sayur liga YouTube. Dan 5 minute Carmen. Carmena naik gitar siripaman. Riba saya already menlaut bukan laut. Pergi misalnya sahabat kit arah tuan akan empat bersama. Orang laut tu ente pasiano Wilson. Pasiano Wilson biar orang menentang kitkan Tito. Oi atai papa. Oi papa, oi saya jodoh. Really ke YouTube ikalab lu na marai. Uyeti. Ayam patro nono angka. Kale. Ai rai malau. Ai patrol ti yo sai all krea laut. Eta 0 minute Pelis Eloise. Oiban Totio Patakata na Trang Laut Olemen Matan Gipius Eloise. Oi Nain Pelis in Nanganien Kitty. Makat Ratai. Iban taur belaman li nain Pelis sakin patroan nono Antonia. O asal-asal lima na kita likor pilmia ritual patrantay. O iban taur tiyan liyaman tutuk sa Antonia yei anak Loyola. O iya tuwal man. Mikail eu kepada shortword. Penene na toto. Ijo gak pat patok. Puela ba wasa ko Mikail. Aye patokan niya sumaw. Melen ulianti penene. Nona papan. Kururoi. Rian kururoi usap. Owen Kruro ya tualan. Tualan kia semua wiat kapung bulatak. Dan toga liya minilroy. Pwede san wan aiso riri ni bung naran kasalayang kit nono nan diam nan imanap ma Utrud, Limpak, Lalabat. Jodoh sama lebih patron termasuk di Bangkok. Ulian gitu pada ini yo kasakular lima. Ai patron agar pong terpet patronar. Bapa pergi biasa nono, rain asyik mau. Kau no ban purei. Puan kair hituan sakrata. Ibil men muya en perin hituan kapung mula ta komtikan.
o wan paron kan pong eta te misarau kin miu ya usang kainun pong Roman kola na mga kan bakin itipak o bilkin sewaza kis panay mailan niya ng roy ay sawapan lalay kan bakin miya pato akin lapalan sawas premier kapung joror Pohnpei niyo bisansan rakin niya sawas aray kuroroy liamin roy arakatkas dapat patukon takawat kayo nanay isipaw William di Padene, Mailan liamin roy kapag to kayo pwede yung lalapot perset kaparabahan na mga kakinwaw insurance ba o kahit yung water kroro ya ipatawan na kita naman bumigin na lang ng tagat akabil kinsaw sa was kala ora bilto ka kanagi kanap the Steve Joseph Beyewiya coordinator ng Pohnpei House nakalaan sa was ay so rare kailangan ng kupuramak kailangan mo dito ka John Pohnpei House unsa maginewang puputwat siyang kayurano wala malabilit kaya wala na ito sa utukwat at tuwal kailangan hariyan kayo ay man kaya sa pali tuwal sa kanang nisiko pwede surita Jodoh mereka taiwan kak uya. Pagkailan kak kasabal kiyang isoko na ganyan. Kailangan ng korosyan. Makin patparaturet sa layar kayo ralator sa tuwat. Iulian di panay na yung kasapal at kailangan. Isoko na ganyan. Are-are ito sa haratan. Kailangan ng kumukoros. Kailangan ng kumukroon ay si Watch ben lukayang sa Chilibilbil sa niyang pache bagian sumpan ini niyang pacuan may Watch ay siya kung kailangan tayo. Ngayon mabili ang patron pagkatay ito wala aso. Pwede laki ang patron sa karatakan. May patrolar mo. Tama magkaratay patron ako sa setrangot. Pwede ngay o or. Ngayon manat aso riri sa patron katopen. Kahit ito ang mga makaret, pilihan ka matong sa umtot. Or manat may tegaras ka dyan maangi sa patrowan. Niya tumol, totoo, tatakaya kay may patrowan. Kalau sa laro. Apo yan tulasan mat, isa ka misik, pangkura na nilap. O niki, selalu kini kicik. Nang kini kecil, semua kakak, cuma warak, lebar, cuma warak, sekarang tahu wow, kalau toka, pergi cepat cawan, ulang mekat pangkuran senang dengan kecelakaan. Orang mana? We kriyaw, tabayo,
patular. Sirigi me pato tato sa Maui. O pato renol minute. Erniaso me pato tato renol minute te krurui. Apkolieta o pato anengi. Sao, palan kumui. Umuye ababali aja jangan sirikan lah. Sao ipingken may sumawat mamawla. Rinto ko na pa mawla ay pa numijik may pa mawi prata ako yang sambat patulang. Muli ram payo telepon bilang langi me. Oleh patulang muli. Ayam patulang ang sirika ita. Oleh so din selama. Ingin mesem sebut. Muluran payo at temo pinalangi. Iba. Oleh sa mala. Intais. Krurui. Indao kapel na tamas eh. Patulang penus tu kita. Ipatulang kamay nila me. Olmenet. Kahit yung panini te pamis. Panini pamis. We saw winnet pound miss or Pohnpei State pound miss all minutes. Some the car came out of in Kachakatan and Pohnpei. Kamatong lapon mepita micro came episode came he ordered makinapali. Every patong kamera kamatong kanpan wachala wiki ordered patong sang driver. Ibenman uli ang dakit mereka mepatro tato sa Maui. Uya cuma sekarang misik dan paggemak. Wiki suatu mereka sa patron out si Tete Aramis. Pilmen uli ang dakit kan mepatro tato sa Maui. Uya cuma kapil. Wiki kami sa saran na sa patron. Pilkitkan pada tahu sa Maui, sepenili kami berpacu-pacu Maui. Berpacu ang kono badar simoni kis men pisawas omnin kebesaran dalam krurui. Esto pacuan na pala, apkin pacuan san iray manikilapkan, dan nagkikibeyang mausan berpenkisa. O iman pagkita liyam kung tatato pacuan ma sa waswit. May salam na sa pacawan. Pwede tami pacawan tarko. Wo penenangay krurui ay ininila. O iba ang pacawan sa tiyam na ito kailangan purkabusiya. Kailangan siya biya siya meminyak pacawan. Bencet dan Haji Muhammad. Muncul ceban kesilangan kemurmur, ceban kesilangan mau kemurmur. The viewing of cai dan juga yang wan bermulakan. Suplemen kita cuma yang kita. Sekarang rezeki kita sama macam program itu dengan kau yang montoran kamu. Aku cai kerjaan sama sebenarnya Mario dan ada yang cai saja. Main sama kuat. Kerjaan katalang sampau tabekan karus. Ukit sabun muyar mas karus.
Seperti ang sumawag siya to kabinga marer. Sa ulong ko sundi, sensya lang pinay. Kuita, sa ulong limbak, ilo ko bine, karusi ang saksit. Inkakiyang yung kawawi. Nalbilip na pingir ka din kuraya ngayon. Put, tapa, reakor. Kumbaga ba, Senator Loyola. Kapindiang kong witaan, kautik promote, kawitaan. Melkagagan, daw-law, masin. Ite, kanyang apali, kusong di kasampalin sa pulong Senator Ranch. Iraiwat kung katimangin na inanin ang panangkit at koyak ikasaksit. Siligiyo ko warwargi sa manungyas kawitin sa manungye. Tahan siya siya nung yung talini ang sujit. Kaya kakagayla ka kawit. Ubil ka lalay sa kay marahil. Arahil tuwan kawarwargin ka mo. Kusan duwet sa bulmong kusan talaga napali yung kaun sa kalan. Nipo, umalili. Sa kapanggihan ko mong baurin, Senator Loyola. Anso, kung galing mo itong pinay, kung pagkapaan pinay, karos niyo. Sa kapanglapi ang gawin, sabis po kubre ibigyan sa pamumulat ng government taba ininin koyak kung ininin limbak mele kanina anso siyo pa niya may kutumentin mo naman hit o wala kami mong kong yan sumawang kong ito. Sekarang dia ngomong na asal na painir katin kuraya na tigan yung banawat pagkakaragawat. Aban so siya yung banawat siya ba at po na siya sa mong nasin sa mong kubur na natin. Abilban bangin gingit niyo ran sa bilban subay sila. Option to tong yan sumawang kung ito at go. Tiniyo ko sa walmong ilang daw. Kakela ka. Ngayon ka nga na maroon. Uwan bil ka maroon lang ito. At yung at puso no at kamel at pigyan sa walmong nasin. Dahang kawaitik. Siyang bawat rondan. Sa walmong way. Sa kabilang mga samin ko borobor. Pwede mabilbaan sa siya, talinay makakani. Sa walmong mula doon. Sando, po, sirika, talinay. Ligiyo ko borobor ko may kusandigan, paraglaan mo ray. Kaniyawang nanlaloy, bato, chinswood. Bahar ko boro-boro din ka mo. Napali iray o palkot. Iliyo ka pinggiyang kumoy. Karos pa ba tayo ko sundi mo? Sino ko tosan? O sa to, mawi, tabiligin mawi. Kung galing ka maya na, ay long yun. Kabagaki iraya babil parata sana sumut bilga sana yang kit masutan sana sa bulmumi iyas na laro
kit sentuhan di kubur pusun kelai singkap tatawangi irapkat dan berasang kit luar jam tawat kau nak yang kit mau pada kau nak kit benda gue benda sama mau lebaran tahu sih mau ya sama mau Ara masih win Pohnpei Kenda tawangi lembab Karena nama wow Naikot Leo berdio kapag yang kono buitan Iyo benen ramot Gagaraben Sabon mo Bilip-bilip na siya saler Ang panini Senador Yan bilbaan patrosin siyang taan ko promoramo to kung kadin kalaway kit slikit. Kaya kung maldi siyang ramot, yan pagmahaw, umalini. Anay ko tiimet ni ulihan tigit karos sa karki. Ilang-ilang kabayan at sungkumaw Jesus Christ. Amen. Kailangan ng kumuha ng mark. Isyo ko ng gani ko. Wasa sa kung macet program iti iso ko ng angot. Kailangan ko pura kasi mo litir. Kasi ng angot. Muna sa ibang katlang ng kumurumur. Panini ka pagkapanini o korusiya bang katat tupacho tato. Kumurumur. Pagbaksan panini makong live ng Facebook. Ayaraman na po tato rin ko ang pato Japan. Kupuran pagpag-iumat siyang kanini kalaman. Imat makayaralar sa mga program siya sa kalaman.
no mengkipil. Abano mengkipil portala. Yang ini marki mar. Utang sola tu ruang pungko. Nak pindah. Ya mampu bila. Mampu bila ya. Mampu bila ya. Apa? Anak macam tu juga ner nak katolo. Tapi dia tato. Dia tato dulu. Kalangan. Karena itu apa? Ya. Itu tu. Nak sebanu kita awal. Kumangkata? Ya. Nak, kanak kumbe na kailangan ng kumyo kas siya may. Nak film mo tuwe orang. Hey. Nak ano awal ta. Kalau kita nak. Hey. Yang itu ay bikapul. Kena. Yeah. Kamiar me? Lagi juga pesannya itu. Ya. Now. Berkara-kara boleh. Kung ciliyo, mauro niya yung Nico yung dama. Ya. Alu ya rabe. Bang, oi toma kawai leuska. Dia. Mo. Dakia sarawi. Apa? Mereka kolak piung. Rep. Kopau lang. Macam? Yang marki mau. Ini dia sekali. Kopau maka koi piung.